Ka amendment rules baka Garo Hills Autonomous District Council ka menjur haka special session ka balong hak ka arpulai tarik leber kala yo ya ka jing menjur na ulat ka jela CH Vijaya Shankar marmar haka arpu saw tarik leber. Ya kanila penti kenada Menteri Rangba ka jela Konrad K Sangma lengba ka rensan social media haka baula ai kuble ya ulat ka jela ubala ai ka jing menjur ya kate ka amendment rule. Kani ka rule ka kedau ba ki kertong ki dei ban Don Sernot Scheduled Tribe lada kitmu ban aireng hake election MDC haji GDC. Menteri Rangba ongru ba ka jing menjur lang jong ulat yaka amendment rule ka bu kendon ba ki kertong nang ni syakmat ki David bandon yaka Sernot Riulum ne Scheduled Tribe lada ki kwa ban yakun MDC hakate kathan. Haka singlingkong ki pat ba babun kamtam hakilum Garo kilaya mi sya surok ban le kemen hadian baka special session jong ka KHEDC kala wanra bat menjur yakate ke amendment rule.